wiri. Suksema. Om Swastiastu. Nggih, suksema. Nak lendo yen sampun dibelah batuh. Ane makada len pun api. Berak tiang bengong dikit deh. Aneh sangat makada bengong pun api. Sponsor sekan gong nih lumayan nih. Misi crab. Berak tiang bengong aneh makada bengong pun api. Kone binyep intip bapak sarang ibu misi ngangu. Berak tiang bengong aneh makada bengong pun api berak. Marah negak yang len gumi di belah batok hijau kaden tekane alit-alit alus-alus haus alit-alit Riki melen jak keponakan tiang Jumah tuh yang keponakan tiang Jumah ajak bahasa Bali ngerti sing yo nama kelo yang ngoyong di kota tumben ya mulai ke desa nadak ngapa kuluk nih mal nih kok kuluk Peking tapi ada kewala pedalam tumben keponakan tiang mulai ngeleng yo om ini om tolong om anjingnya sakit kuluknya gelam ya ngeling nanangnya gelam ngeling sing kewala pedalam nak kini ngeling ke di siang tenas kuluknya kebang sesapan tuh cai kuluk yang mulai cigelam demak lo cigelam yang kalbang ke bangke ibanci maru ketang nadak segar kuluknya makesiap keponakan tiang matakon yo om itu mantra sang sekretaya iya ketang paengalan kewala lacur loh, ini semangang tiang gelem. Teke keponakan tiang alit tiang ke kamar di siang tenas tiang. Cai kuluk. Yen mulai cigelam demek lo cigelam yang kal bangke ibancine. Mawin tiang nunas nak alit nih ke saat make kertas putih ken tulis kentan dados nih. Mawin tiang nunas dengan penglingsir tiang rikiring belah batuh napi malah rikiring pura sakenan. Mari kita berikan tuntunan yang positif kepada generasi muda. Tepuk tangan. Berak yang bengong dikit dong, ring belah batu. Subah ke karya ajak dong. Nika nih makada bengong nih sangat bengong tiang napi. Nepukin boden rejang renteng wow. Bodennya sami cara kijang panter. Uning kijang panter. Pasti tenuning kijang panter nike kaki panjang kit ngeder. Kewala ibu-ibu niki sami tepuk tiang cara grand mek. Uning grand mek. Bodene keren nyonyone lembek. Ku.
Kawala demen hati yang subuh ngayah ngajak sekanggon nyar tengah anak len bayu do. Kok. Tuh bantiang dori. Tiang bangi disik botol kan ganggu. Kok botol nek. Nak len do kawala tiang ngayah ton di dia ning lah nyamui tomong ijo laku nih. Mong. Ya, weh. Jadi sakit pesu di. Panggain na gamel lang cimara pesu, dan sakit pesu. Cak. Ya. Woi. Mabadeng. Apu curah. Sajan cara tomong ngeluluk. Kong ngalin-ngalin. Ijo suut nih. Sing tepuk-tepuk. Kasal berminok bang dini banyak. Yang paling cingok kita. Aduh. Merah tuh. Kadencang besi ada nonton. Liu nak mau balik. Kewala nih Liu mau balik matakon yuk. Adik gitu. Apa dapat su penyu apa? Yang cingigal maju jok ngigal ngucang cicak kene. Ojang sing maju jok. Maju jok. Nak maju jok. Nak kanggo. Aduh, demen hati nih bukan orang. Luang arah-arahan panitia. Engken do. Jam 6 mana sampun ring lokasi. Begitu? Jam tengah 6 ada Jababuro. Kal ngayah. Kal ngayah pemumput aja ngayahan dagang sate maro di kalang dagang. Kanti telah sate nak borong jangan. Konen masih ngawit-ngawit. Onen. Nase. Ke nak mayatnyo mula kena rako di Bali nak sing-sing dawang. Kewah nak panang waktu. Nak ajak liu. Nah yang penting buka jani kayun ni dodane nyantos. Ada ilen-ilen sebuah apresiasi yang sangat luar biasa. Hijau ben ngali luwing ke dini. No nyak ngajak kang seni budaya Bali nyen sing ragonya nori. Hajo. Kalau melo duak-duak semedon ini. Dua gengge. Sing kayun melingih di beten. Kawan sangkan kita. Apa makado? Yen ganti dodane melingih di beten ben manis semangang lais lagang nyuhut lagang lengis nyuh di warung. Jangan dagang lengis nyuh lais. Udah ta tunggu menek onyang dah. Di tengah tuh. Bonya oleh di jeruan ngabek kursi. Biasa anak bin tahun 2024 nih onyang alih kursi nih.
Ibu-ibu nyang bang apa kursi uli jeruan. Artinya itu ibu-ibu itu bersedia hujan sebelum payung. Mabadeng. Hah? Mabadeng. Ada mau badeng? Sedia payung sebelum hujan. Sing sedia hujan sebelum payung. Kan maksud sini. Kursi maru abo bakal negak. Kan hujan malu maru payung. Lem semangat. Kalau deman hati cang uling duni bengantos-ngantosan. Sing ada bajang-bajang nang ukut ini kita kena. Adis, saya adik. Rejang uling duni antos singnya misi rejang bajang-bajang gitu. Sud rejang wali begitu rejang renteh rejang sudri benan nih lincir-lincir. Aduh, kena aja kena. Nya nawang sud ngayah dini man tunangkut gitu. Oh, pedalam cang ci. Umur cine beliwat. Liwat betlung dasar lebih umur ci kena ibu ngale kuranan. Hah? Yen cang orin ci bin ngale tunangan. Jak kuranan ngale. Oh, saya ngale tunangan. Jak ngale tunang ben. Mana nih ale? Kuranan. Kuranan. Oh. Ben mani ki ada kijau. Luas ke kelungkung. Kuranan ki cuma. Cuma. Nah. Engke maksud sini. Nah, cang ale kuran ki. Cuma ngah. Mendua ngorindang ale tunangan kuranan ale. Singke. Mana kan maksudnya? Yen ci umur beliwat, do ben milin-milin ngale kuranan. Oh, sing memilih. Do milih. Cang sing memilih ale tunangan. Sing engke maksud sini. Biar jegek yang penting sugih kanggo sing milih. Benar-benar kan hidung ci. Apa yang kancang metegel tunan ja tawang. Apa kado? Nak ipeka. Ipeka engke. Ai peka caukan mekere bangke ta penuturin yang. Ani bang bangko. Ah tuturin Engke yang. tuturino. Kenya cangken peka. Dede tombong Sujana Saputra Warimbawa de. Lantang ya dan cine. Ada anca lantang potong jange bawa. Dede yen ben mani ci ngale nak loh kalangon kuranan pilih ngale nak loh. Benar. Nak luwung gumiula nak loh jelek gumiula nak loh. Tawang ci jo. Luwung Luwung yen benah ben ngupo piro anak lo harmonis rumah tangga. Lung iraga makurana. Cara semeton ini lanang-lanangnya pasti wikan mengayomi seorang wanita. Apa mau kado? Cirine sing ada tepuk cang ibu-ibu berak-berak. Pasti mokoh-mokoh yang artinya seorang wanita itu bahagia dilihat dari bentuk bodinya. Uli body ini. Yen supon nak lo to mokoh, pasti betul harmonis sing kuangan entut. Ujang entut sing kuat. Barang ta jek bedek ngentut berlebihan entut. Sastra mau asan Yen ngale nak lo tinggal uling ciri-ciri. Oh uli cirene. Oh. Engkendo. Yen ben mandi nepoke nak lo. Yen ada nak lo mejalan ngoros-ngoros batis. Oh yen ada nak lo majalan ngoros-ngoros batis. Terus sing dadi juang. Sing dari juang. Aing to munguh ditutur cacat jadmone. Padane. Yen ada nak lo keto madan nak lo buaya ngangsa. Aduh. Buaya ngangsal adane. Yen to juang borot tangga. Boros. Oh. Apa mau kado? Jani beli yang sanal ben mani pegat. Man kene majalan orose cokor. Bos lakin sanal. Sing dari juang Sing do. dadi juang. Yen ada nak lo. Bokne lurus. Bokna lurus. Puncuk bokne mesepak. Dadul. Warnane sada gading. Engkendo. So madan nak lo rangdo mekudung. Aduh. Serem sanadan. Ayen te juang kudo nyuang nak muani ni muani malunan mati. Sing dari Sing juang. dadi juang. Yen ada nak lo. Yen ada nak lo. Misi sojenan. Misi sucenan. Oh. Di benangan keketon. Di benangan apa nih? Makanan khas Palembang. Apa tuh? Tomadan nak lo telaga apit wangke. Oh, telaga apit wangke ada nih. Patuh ni muani malunan mati. Oh, sing dari juang. Ada nak lo sing demen mau baju, sing demen mau celana, Tuh juang. nak butuh. Kadang cang dulu juang. Cengai. Yen cang nepuk yang anak lo, yen ada nak lo lalung ni malun cang betik cang sing tertarik. Adi sing. Bengenah honyang besing otak besing man berimajinasi. Pangena bedik-bedik. Bang cang nepuk nak lo ni mau baju seksi, baju you can see. You can see itu apa? You can see. You Kamu can dapat see. lihat artinya kamu dapat lihat bedik-bedik. Bang cang nasi bak pungsa juling jalan ketat cekrok dan terbentuk. Cara maro di ini di lampu merah dajan di muka puri nih. Wih, motor jang di belakang. Di malun jang nepuk nak bajang Bruno nih. Nak marasut konvoy kelulusan nih. Makanya ngabon ninja barak. Wih,
Engken. Aniluh mau baju mone. Roknya mone. Pi bawa-bawa. Motor di belakang. Plak, meh ratuh. Klak tak kencang ditundun. Engken tuh. Ben 5 senti kan mengenah celeng-celeng nih. Celengan apa? Jak lampes krecek jak ya betul. Dorin itu. Aduh. Kalau ke puro sing tadi ninggalin kita gitu. Ngenun toleh jak. Cupik entun nih. Engken. Betakan batis. Engken batis nih mulus. Tumen jam nepuk nak lo takak. Koko engken yo. Dini mah baut, itu mah baut, atap mesti baut. Tuh bangken koreng. Kadang bingung no bang lolo cara jani nak nang bojo passion yen batawang rago keto buko bungkul misi keto manit do nyaluk baju yukensi karung ngore nyaluk itu nak mengikuti tren mengikuti zaman tawang ci karena hewah jani rago milih dadi milih nak lo apa pun dadi nak wani kewajiban seorang lelaki itu lebih besar daripada seorang pria. Meh ratu. Wat. Meh pakai jam meh ratu. Napa cek Beduang karton ada di belakang. Awas sud premon punya. Apa nak orang keuangan? Keuangan. Oh, Pak ngidapin beli apin. Mulu kayaknya nih. Berikan mereka kesempatan. Bang malu nik kene mani bemat kan tawara kan. Angka nak neng ranang doman hati. Nyak beriang gerago yang pengabden yatnyo. Pengabden yatnyo neng ke. Cara nih marau ngemargiang nih badan penyenukan. Kengken tuh kesukseman. Kengken kesukseman nyenuk. Artinya nyenuk jenuk medelok kan. Artinya sebagai ucapan rasa puji syukur bahwa yatnyo ane kemargiang subuh memargi antar. Cirene kengken. Cirene. Semetuan di ini kayon pekedek pekenyum majak makejang. Kan tuh ngeranang doman. Kan cari jani. Pidabda bengiling. Pidabda bedini tidak. Dijaga dong. Nung idang aja keng kadi ada nih madan subak dong tuh. Kan beres. Pengabeh itu anak Agung. Dani rah kriano ane megelarah kriano patih Agung. Jering. Tomong jering. Ningan kengken tak barakan sing nawang kewajiban. Kone caikal ngayah kesamaan 3. Cak nasinya liusan cibocah. Nah, make mati cang-cang. Abang caingi. Payen bekena ban kan sing bin matakon. Perajaan ini sing kena kadang mada gelas sing dan ngigal ulin telung tipan sing dan ngigal. Awang ini mantri 1 seri. Kada nak mantri bemelinge. Di rong telu. Bomekere negaang R3. Rong telu. Dawa ki bancane gelah ngiring sangnya. Ngiring sangyang taksu gelah pang gelah man ngaturan ayah dawang jai. Aduh, subuh 6 daso umur gelah do gelah orang melinya di rong telu. Ampun 60 mangken. Benar sam. Wenten ramalan ane tuni ring Facebook buka dia. Engken. Yen ada jani nak mau umur 6 daso. Di umur 65 kal sugih. Aduh. Kalau di umur 61 mati. Mas bedag sih. Sugih kar beliang wadah, beliang wade. Dik diang. Dah kayak tuang awak ya namoni teh semangat nih. Ane jero Gusti Haji Mangku. Lakar ngadang ane madan ilian jani premo. Dewa ratu suksema reng Gusti Haji Mangku diki. Jangan angole diki. Progino waya suksema. Jadi oleh ngayah meriki. Lunas. Deman nanti. Tomong. Didiang. Yan gelah nak mula demon pengkudo ngayah mai kejagat blego kejagat belabato gelah nu demon mapan gelah ngajagang ane madang seni budaya. Oh, si deman ngayah nak mau bayar. Si nak uli belabato nak ayah. Oh, ane uling belabato ngayah. Uli belabato ayah. En rago nih kajanan. Waduh. Suksema Gusti Haji Mangku. Mong. Dah kayak tuang awak dari Pregino sing dadi bener munafik. Sing dadi bener lakar ngidongan pipes dari Pregino ngiring sangyang taksu. Yang dikalang tendain ngitung pipes. Yang gelas sing sangat gelah nejani gelah lakar ngelestari yang sening ya kan pemedal gelas subah siaga cai. Sampun siaga untuk tidiang pun api sakeluiran pemargi pak sampun kumanti siaga tidiang. Nah nih mulai alih gelah. Yang subah cai disiplin dijang alih gaya lu.
Siaga cai. Al Laksana ngastawa sang yang suksema Lian cihna sang meraga luwih keur medal. Uli diraos pemaciri sang anak mawi bawa. Saya. Langsung mantri. Langsung mantap. Nyung nyeng reung jet. Jadi ngaji deh. Langsung mandi. Nyong pak nyengat. Mau? Ya. Awas. Ingat lurus. Pakam jani. Ah, ya namanya masih meli ucur aja lima meli beton ke banawa. Iraga lacur bergino na nonton lang-alanga. Termasuk rame nih gitu. Termasuk rame nih ki. Nah, nih Dani Ale. Yang si bos senang sarang sami ngajagang seni budaya ngiring sarang sami sungka memanen dan punah seni budaya dua ini. Pemakas dan si kegong minta maaf dan boleh madengan dan misi pangkur Jawa. Sesai memek kebanyak dengah ke baloket si nyoman beleleng emang. Oh, kija dong. Ajak si bos gelah ni dosen Oh. Si bu nengah. Kang Wang sing misi pangkur Jawa nak wana ka di beleleng. Sing lewat nen ke jauh. Reng, Kiciang. nih saja raga metu Bali ingaran wali ingaran yatnya. Patut. Iraga di jagat Bali dan surat-surat hukum hayatnya kelawannya agama. Mapan jagat Bali wasudewang kudom bakang. Tapi dikasih kau. Iraga ajak makejang tuah pas semetonan. Inge. Kewala tujuan iraga ajak makejang senjada len. Kunapi. Ngeruruh kau depan moksa tem jagat itu. Yo cai tidarmu. Suara. Rah kajeng sekalo lah nih. Kan iko sane ulat. Mana sarang sami kan. Mau. Tidiang. Reng. Titiang. Bangun. Inge. Padahal kewah bangun angsang bangun. Orang lincir bayun canu gede. Nih, Udah dulu. pasang jangun sang Pertamina apa nih cuy? Saya nih. Ampuro. Saya Iya. Dan Kalian cing udiang beli nasi. ke pondok nih kok. Sing ane delon kang sate kambing itu. Tuh san. Lawan kami. Dah pada ane madan negatif, sing tadi kau positif lah mau. Nggih. Mau. Lurus. Belum salah. Inge. Landas yang seni budaya premuan bang Sidaja. Inge. Ngaturan ayah karya agung buka jani di jangan galang. Inge. Bang man jai raga diastu subuh 6 dasa umur kewala wet muda kering. Nah. Sirau mau dua karya niki subak sama kesami. Ampura. Niki jero mangku tarjo. Ana yang ditojahan niki redah yang Cak matanya. Tadi cara bangke ya. Yang sing ketu meni liun preginonya nang ale pregino tuwa. Diangkat pa duwe preganti jero mangku sakian dewa ratu pang satu seri jaman rene suk semur lagi mangku. Satu seri engke Kayak maksud. niki wonten ring kerajaan malih karya rereh mantri buruan. Satu seri engke maksud niki. Seri mantri itu. Oh, anu li buruan to. Oh, nene seri. Oh, isang ngayah mai sing ngebayar. Oh, benar kayak tuh, nak demen ngayah. Marah gelas yang ada niki lah kejeruan ya. Bahkan ngisi ngejar renteng di basakeh masih gitu. Cara TikTok kena pas pongah. Dak ketaring. Nggak durus. Iring lah masalah. Inge, Margo.
Heran. Ingen. Nepukin pemain Arjo. Ingen. Adik kedong ikan. Iya, tahan cicing. Ada duit. Iya, ijo ada umakun. Mula kene pergi lingsir ya? Mula kene pergi lingsir ya? Borang, ya pergi Arjo doang Ci. Ingen. Nih tepuk Ci. Ini langsir biasa. Cang sing ngedok narang Cang. Nak pergi lingsir mula gitu. Mula ngigal ngangon popok ya kan. Kan popok. Bener. Sing popok pempas. Kuk. Kita permainkan saja dia. Berak bingung bener. Ampura aja mangku niki. Biasanya mantri penasar wijil nata niki tumben kuluk belang bungkam nata. Napi. Menci kerjaan cara togong disakah gitu. Oh, tiang kuluk belang bungkam. Oh. Aduh udah dos bos tiang Benar. Ya tiang kuluk aduh sih. Cicing. Saya apa namanya? Ina. Artinya yang dini makajang panglingsir sampun uning sampun wikan. Yang mula mantri budo cara gelah tawang sih. Penasar wijil nata. Ni tumben samman parang kene jenang cara kuluk bang bungkam gitu pecereng bok jika itu adaan cecereng. Ni tombong jenang ci dewa ratu. Kenapa? Bangun nu bang ayah kan? Jak pragat negak ayah. Yang awang ayah pang mabayu pang sekan deh tangkis tangkap agam dari pergino. Kengkian benar-benar dari wijil. Kengkian benar-benar dari mandri. Kengkian tanya kah? Domar bisa mageneng sebuah meli penganggur. Dia anak sampun ajin kan kakin tiang. Yen kalau melajah dari pergino prajin tandang tangkep tangkis. Begitu? Yen tangan apa dah tengawan depan sirang susu. Sirang susu. Tangan kiri sirang nyok. Nyonya coba kita nyonya bahasa payet. Makanya nggak jadi sayang. Makanya buuk. Oh, dia maliu. Nang biasanya di bondor bejak cicang. Aeng san cimulo. Ni madan ci lemong beli kopi mau tape. Dong tang lak. Beli kopi mau tape. Tawang ci mong. Napi nih kau? Ya jereng beli kopi mau tape. Napi artinya? Ya jelema mati di kafe. Ingat narago kadang nukan Purnamo ne beli Wintan Banjar di Bekasi. Obi dawaci. Yang ci ben STMJ ci. Coba makajang na uning lingsir ci STMJ. Napi nih kau? Somah timpal mula jalan. Hati aunya di ortak gue. Jadi malu gue. Yang gelas sesahid gelah nih turun cai. Mapan gelah pindah ke pengabe ang lurah agung gelah ini di Dawapura. Merasa bangga gelah ngireng ida sang Prabu wicaksana ngamal jagat. Sangkane ke wicaksana. Dewana kengken bisa manido. Punapi? Ring banyak ida ring Dawapura. Pang sujati de banyak ida ne ngelaran dan madan dharma patut. Nah, dharma patut. Dharma ning bisa mani de bagawanto masin. Punapi nih kok? Yang demen cai melajah. Dua ge megandong di pauku dan cain. Nah. Kewala yang sing demen cai melajah. Belum ge megandong di pauku dan cain. Dong niki dua cai belum bisa megandong niki. Sangkan ada nak ngeraosang. Selag-selagang melajah pangdadi lemo belum. Selag-selagang magaya pangdadi lemo lacur. Tuh, wih kewasan dong ngapa Apa artinya itu mau? Jangan ke beselag dua aja cina dalang, cina dua cina kini sengerti gelah kena atur cain itu. Selag-selagang melajah pangdadi nak belum. Nih, yang sampun irago merasuk kira uko dan belok pasiko kernya terus melajah. Kental tak lari makso. Cari padi mas. Kental. Nak mulon nih dan nyali. Nyere yang manggen sematon subak sarang sami. Arjo pidan ini kan Arjo pidan. Milu barang miduwote ngalastari yang budaya seni premo madasar ban kayen bonga duna igal miwah ganeng yan subo igal duna alak ke jalan gelaka
budidaya angin undang. Gening pis bolong empat. Yang cara jani kan sing legenda. Ane yang kene jani. Jaman cara jani sampun nangilo aksi apa buen misi gengsi. Meong aleja bikole gede. Di kemuh. Oh, saya enggak boleh. Nang udia mah iya ngapa cik gendeng cik lo. Mula lengah cik mula jadwa. Aduh, yang sebuah jereng aja itu omong ngiring gelajak sing pragat satu saja nih. Mong. Tidak. Yang cai kadang kan ayah sama tiga jam nih. Nggih. Ben jadi tu ngalipes. Oh, dia nak ayah aja dia ayah. Tiang tentaen ngibuk engpes di kalang nih cenduari dia. Nah disuwur kan dijabola ben John. Ingat titip nah. Dong orang gitu pergi ngau menapi keadaan itu. Yang saja cara rawat sih ibu empe tugasnya ngajak nyigal di Gianyar. Udiang maratuna ben satu surumu bungut cie. Saya mau ngitung empes tuh. Do somong nah wada di pergi ngau sing tadi gitu. Bungutnya ngerumuk. Cik. Tiang taen kan ngerumuk kok. Banget sih pes tunaan ben satu ketimbang lah udah aja nguyut. Tiang taen uyut. Malenggen ada Wah nako nenggen. Bang kalah. Artinya kamu itu kurang transparan. Ada yang kamu. Kadang bahasa ulian liupis. Nak mula gitu abdi aneh ngayah aja mengejar. Enten saja niki ulian ipre juru niki pekasih. Benang hitung subak kan mersida karya panjangnya si do margi dengan dewa ratu nyenuk merang ring pura desa belah batu kengken payas nih payas nih madan bungo tuh dewa ratu cekek dewa ratu ide bagus ring blego masin mara gelah ngayah mengending ngerjang rendeng mesret idong mesret satu seri ngending gitu amat demen ati ngaturan ayah ring ajang ide sesuwunan si rauning malih 6 bulan untuk karya malih mau ditiang rereh kentong promosi nak tiang wawu kok ayah di bungan jajo ni lana begitu salonnya kewah kone mayas nang udiang kewah men kene kone bungut fotonya kewah jereng tomong kale tiang ano wacanan ida sang natawa paman para kan gelah hajat ado ada pawacana ida sang prabu pedingahan yanina indik napi nike rehne ida ngukuhang ayah nyong dados manggalan yang karya yanyo ne kemargian pustakane dan wenten ring puri lantasane dadi sungsut pikayon ida silih singungel pusaka utama jak sing ada ning puri ne subuh memargi dados pusaka puri inggih punapi sane mangken antuk mangken memargi rasa suwung bingmang ring jagawang lantas mahawin nang dadi jak suwung mangmung ka dirasa yen mondo yatnyo ne pebanten ne subuh madan jangkep ati merasa sing kenep pola palewa boyane ngerana nah jereng kelawanin tomong ya kewala ada bisa mani do sang nato sang prabu inggih murdaning jagat do inggih punapi mapan ido ngukuh yatnyo tur maning ido ngamargi yang yatnyo dija panya ido nama yatnyo pasti ke ido seneng saya wakil kewala jagat do ne jani wangun yatnyo ane sing ado di puri sing ada len tua pejenengan gelap soyuto nah mapan bagawantan ido ne mau sing pangsido je kono ne jani menak pustakan ido ne ane malu ido seneng memboros pustakan ido ne kalinyang itu ke kingsana itu kape ni duko purno jiwa aduh wih kewala kayang jani duko purno jiwa sing ada ngaturun mai ke durung wenten ngatur mriki ke puri bener raris mapan iraga di jagat Bali mula sing ada len tua keres ane pindah ke pacak jagat dan ne jani gelah kautus pangsida je gelah lakarane mendak pustakan idone nah pusaka ne inggih ning kade sapunika memarga palung ora tuh tiang iring lan dan ngungsi ane madan alas puru terus memargi mriku salah jereng lan jani pada medabdang ratu memarga di tiang iring pikayona ngedabrak